Aposifo duo watchi emienu 82 ya one mo bu ofu pa no ene one more asaman aban lawyer penny attorney general na fe Ghana Police Service na fe IGP no ankasa e wo niema bi a one more year osisuo se entwe ye mfama wo mo ni nyina ne se one more akosuku akọ anim ehia se e bo wo ma baso ofiri bia no wo wo ekobia fufurom se na meka se ne ede ma wo mo dia yenim de nunti wormo etebrin samno e de akwa akogina daka mu sempanifo nhwe emwa won Adom TV Kasee etoso Aposifo aduowatwe mienu a wo mo kire se ebraso senka obon abaso no pagya wo mu ekosoro wadwumakuo ni mu ekire a wo mu akosua de akogye abodian ba esesenka sabre anka ya pagya wo mu nanso watwen a nyade a wonsa atumi aka enunti otabre o man post stardom hene ene panifo bia wo post adwumakuo ni mu kogina se ni bia so wo me kire mu de enti a won fa sa empagya no ema won wo mo kire se afimpim mienu no donso ne de nwatwe mu ene wo mu esere kwan se wo akosua de aba se ne be ye beboa na won so wonim de atumi akosoro ya ebinum ekonfi mienu ebim so ekonfi nan a wo mu ababeduru a wo twen se nkafe de wonsa ebetumi aka empagya ewa adwumakuo ni mu wo mo kire se eya kamea ye se asisie bi akoso a wo mo dwene ho a wonti ase enti court moa na won ka mo asem bi emfama won. Time that the incident happened, and strategically we have put in place measures to secure the place for fire service and other stakeholders to undertake their respective roles in this whole exercise. And we thank Asem we de mu awrem se bambofo wo mu ne wo matebiri IGP ni attorney general akogina mramu no emu awrem kakranti yenkwa homa no so Samuel Nanapia eye pani kwanchefo da Global Intelligence and Security Analyst Center ano ene nkasa nana awia wote yenka ye mo ha Minyaba mejoso na micha wotifo yada se papa no umre etiefo nso ejo so nana we de yente ho abakosam da se wo mo ewa adwuma mu se bambofo na wo masamai IGP attorney general na fe Ghana Police Service no ankasa bibi ebetimi aye possible se yebetie wo mo ha wi ama won ene wa adwuma mu yo me da sibe pray no kre se eni padodo se ye posifo bi si da se omode post adwuma no ne attorney general akoko se omope abasobo kwan bi mu no meka ne se enya dia ebe ha wo mu e wo adwuma im sanse they have the right se ombe secure redress through any appropriate means and say okwan papa bia wo ho bia no it's enshrined se omo wasa akwanya no se omo bepe omasem puma sibrenti court ka ho bi na police council ka ho bi police management board we mu nyina no utimi de wo how for dan wo mu se oyo police ni na biribi ekoso adwuma num na sabem prebiasa nya dia wani ji ho no wo be pese on be hwa ma nti ekoto o makọ no de omumbu adwuma num ra bia so na nya dia nso esese ekofa o how ene asotwi bi ema wo nom ebia de na senka omu ya ni senka omunya abotre kakra China omodi asem na kodan police council so ama o maso ate say o masem no receive attention anase omu tuma na mo no maybe nkomutimi twen kakra bi kan ho a ebia na nka ebeboa enu ni ho a me gidi say de o maye no omo ntomra anase omu mbu post adwuma no embra ene nhyehyeye e wo kwan bia so nana minim unyina so se bia wahu omo nkrata bia chese omo de akopem se ho na wo hu ne se chede but from 2012 to 2018 omo kwa wia bepem ne 2023 wonyi ni se achere dodo enti na ma omo hwa ahokeka no wo fom ti na omo adu ba bia omo adri omo no masua mu na mte omo nya akwanya study leave no between 2017 2018 and I'm say omu wie school no ebi mu ko no 2 years ebi mu ko no 4 years enti wo ma ko no 4 years no kra no so hwe from 2018 ebesi 2023 dia na chese bia omu wie no be afi ene bia bosome kakra eni enti no enya de bia nka che abroso nanso enkrata mehunu ene wo mo ankasa rate omo de cost sermons osha omo relieve no I think paragraph 37
can say almost semono omo de akodan police council na be bosumi mienu atwamudi na police council ema omo reply say asem omo de abedan wo omo no omo etu ho anamon enti no megidi so omo lawyer no kran so gitu say police council etu asem no ho anamon ti enkanya dia achaburu su bebre ne mum na em se ne omo hu se ha omo kese omo pa ne se nipa ba ku bi ana o ka omo ho no wono de watiminya promotion a nei boye assistant superintendent of police Rebecca say ASP no ana dodo no aka no de omo nsan kan nti they felt to say they have been discriminated against as en hwehwemu ni yimu bi akwatia wonum se no ni ho dia meka se ebianka omo wie school no be afimu ni de enhyeda enche be bia ebroso na nso aye bamboni pen wo adwuma no emu no wo hwe anka ideally wo bi wie ni school sa nom ni ade a it take how long na wo say ni promotion ba we mu de no ache ade ba ko ni say yen hye ni so say police adwuma no ewo enwuma bi a omo de ye adwuma e friend say regulation police service regulation CI 76 no regulation 37 clause 7 no ukanya or say an officer who has attained a higher academic qualification is not entitled to promotion based on the attainment of the higher academic qualification. And you know, it doesn't give them automatic opportunity and a chance to say, "Oh, school no, benya promotion there be." That is what the police regulation no, the year no, enunti na IGP no ewo. That discretionary powers in the say, "Oh, your school ni bampa." And you automatic say we school to promote too. Ade ba konso no say, so we omo beko study leave no let I dey show nsem say, "Who cost study leave program we na wo call ready. Who ready na wo wie na wo pa. Police adwuma no ebe ma direct entrance to college." So sad ya no so wo omo let I dey ma omo for study leave no mu dia. Enen ke no so betina batrese omo case. But bia eno so omo nkan ye mabisa up to now me nya copy of those letters no a ye dey ma wo mo a and sign of wo ko study leave no. Enti se no ni ho no mo dia. Ene na edaswa ewo police no ankasa discretionary powers mu say ebra omo pemu the vacancy bar the resources wo ho a the logistics no ye possible a eno mbe mo kwan ama o makọ police college and mbe mo promotion isan say ye ma promotion pe usika sem esesa bebi a wote ebia wo ye corporal wote single room ana se chimba en home ye do ko inspector na chief inspector pe esese ma police bungalow anya ma we nyina no eno ena police promotion assessment committee no ebehwe say if it is available omubema police management board no akwanya say sankofo yem promote o say no ni ho dia enemi ni aba as we speak it is not compelling on the IGP and now police may say yem promote o that's not what the CI 76 regulation 37 subsection 7 no or say who at any higher academic qualification no it doesn't give you the automatic promotion and until na akwese yenu mu die a check kakra enti ama omo ani enje no yada senana nkomo no bebre wo ho ba yemfa hunsi e besa be onche biem bresem na ya hwe be bia be kwa kodo yada sepa mrani